Assalamu alaikum жаммат. Ушундай 5 айлык козу кочкор сатылат. Ондай таза светлый козу кочкор. Азыркы бренд цветте. Аке карбонос. Кулактары чалбырак. Төшү бодрый мондай. Кийинен чыгып турат. Бели да тегиз. Сактуу козу кочкор. Кесектер да мощный да. Койрокун разрез. Линия жагынан бул айсберг 2-нин прямой небереси. Линия айсберг 2. Biz parametrini ölçüp berебиз. Примерный параметрин. Kulak 19 кольцозный. Çalbırak bak. Özet daha birisi. Ki boyu 80-81 kin. Жерден баштап. Daha özet bu inşallah. 25 ay oldu kulakbay özette de. Ki maşallah kozgu çıkar. Bitti maşına kozgu çıkar. Kurdaklar da maşına. Kozunun bazı 85 bin. Gemi Bolot. Доставка уштуп беребиз. Адрес Белоцкийде. Келечек ары козго чыгар. Таза светлый. Бели да тегиз.